پج بنے ہا دعا تیرے تئیں کڈہیں پج بنے ہا دعا تیرے تئیں میرے ساہ دی سامعین محترم کڈہیں پج بنے ہا دعا تیرے تئیں میرے ساہ دی سکھڑی ہوا تیرے تئیں اور بھال کی تو نہ توڑے دعا دے اندر نتے ہنجویں دے توفے پجا تیرے تئیں اور لیجا صاحب تو انہیں کو ذبح کرتے کھاندہ رہی ہوں تو انہیں کو ذبح کرتے کھاندہ رہی ہوں جیڑے بھیجوں کبوتر اڑا تیرے تئیں اور یہ تا قسمت دے پھر ہم جفا بڑھتے آگئی میں تا رکھوں امید وفا تیرے تئیں اور تو تا کوکب دے سوچے تا شاہکار ہیں میری خواہش دی رہی انتہا تیرے تئیں تشریح کہنا سے ہی غزل دے لطف دے دوران بابا اسرائیل کی صحیح ظہور احمد دھریجہ صحیح اور آتے ہیں جھوک ٹی وی دئی اسرائیل کی ثقافتی میلے تو تگال وارڈ کرے سے صحیح ظہور احمد دھریجہ صحیح بسم اللہ الرحمن الرحیم بہو مہربانی صحیح شاہد کوکب صحیح ڈھیر سارا مبارکہ صحیح رضوان کلندری صحیح آج 3 مئی ہے تھوڑی سال کانٹوی ہے تے صحافت عالمی دی ہوئی ہے اے صحافت دے حوالے نال میڈیا دے حوالے نال ادھی تقریب ہے تھوڑے جمن دی دے حوالے نال ادھی تقریب ہے صحافت اساوی طالب علم سے چھوٹے جائے صحافت دا جہاں 3 بنیادی اصول ہیں انفارمیشن ایجوکیشن انٹرٹینمنٹ تو میں سمجھتا کہ تھوڑی رات دی جدوجہد وہ انفارمیشن واسطے ہے ایجوکیشن واسطے ہے انٹرٹینمنٹ واسطے ہے تا آج بھی سونا سنجوگ بڑھائے ہوئے تا ڈھیر سارے مبارکاں سب کو مبارکاں جو بھی سہدہ سانگا جوڑے سچی سانج دے سانگے جائے دل وچ ماتھرتی دا درد ہے ردی بھامے شارک ان کو عید مبارک ڈھیر سارے مبارکہ تھی میں آج سارے سونے فنکار موجود ہیں اور سارے حال دے وچ بہاراں آیا ہوئے ہیں اور اساں جتنی خوشی کا اظہار کروں اتنا گھٹے اور خاص طور پہ میں دسن چاہنا کہ اساری دھرتی زرخیز بھی ہے مردم خیز بھی ہے اور ہی دھرتی مہان ہستیاں پیدا کیتے ہیں آج ایسا دیکھوں کہ کیا منصور ملنگی جہاں کوئی سنگر پیدا تھی سے وہ جی آواز پیدا تھی سے اصل شاعری کو دیکھوں سہی شاکر شجابادی سہی احمد خان طارق پچھی تے بنجو سہی خواجہ فرید سہی تاں ہک کنو ہک اسالے فنکار اسالے خاص طور پہ سٹیج دے لوگ اور مہان لوگ لیکن انہاں واسطے آج تک حکومت کوئی قدم چاہتے ہیں محترمہ مریم نواز 2 ارب روپیہ رکھے فلم انڈسٹری دے وچ جنہیں لوگ کام کریں دے ہاں کہ بھائی لاہور انہوں نے مدد کرو کیا سرائکی وسیب دے وچ فنکار نہیں بستے سرائکی وسیب دے فنکاریں دا کوئی حق ہے نہیں میں تساں رائٹر ویلفیئر فنڈ ہے کیا سائیں خدا بخش واقف ملتانی کو نو بڑا کوئی زیادہ حقدار ہے کتنا تقسیم تھی دا پہ سائیں دی بھی کتاب چھپی ہے کیا آج تک کوئی نہ کوئی ایوارڈ دیتا گئے تک قدم قدم دے ہوتے ای وسیب دا استحصال سندا پہ اسارے شہریں دا دیبیں دا اسارے فنکاریں دا اسارے لوگیں دا اور خاص طور پہ تو سامنے دیکھ گئے جرہ کچھ کڑے کے نال کیتا گئے جرہ کچھ کسان نال کیتا گئے جرہ کچھ مزدور دے نال کیتا گئے تاں آج ہی گال دا تقاضا ہے کہ ساکوں جاگنا پوسے ساکوں گال کرنی پوسے اپنے وطن واسطے اپنے وسیب واسطے اور خاص طور پہ میں سمجھتا کہ جب تک اسادہ صوبہ نہیں پڑھتا اسادے مسئلے حال نہیں تھے بھائی اسادے لوگ ہیں
पाकिस्तान को अपने मुल्क दितन और वो मुल्क दितन मने के हिसाब नाल हीरे जहरात दितन, सोना दिते, खरबा के वसाइल दिते। अब्बासी साहब तशरीफ रख देन, रियासत बहावलपुर क्या कुछ नहीं दिता, उनके बदले सब क्या मिली है? उनके बदले साको महरूमी मिली है, उनके बदले साको जिल्लत मिली है, महकूमी मिली है, गुलामी मिली है। क्या असां वास्ते पाकिस्तान के नाल शामिल थे आसे? भाई सब पाकिस्तान के नाल थे, सब पंजाब के नाल शामिल नहीं थे। हुण फैसला करना पोसे, वक्त आ गए कि असां क्या दिते, साडे नाल लेखा करो, साडे नाल हिसाब करो। सराकी कौम ने, सराकी वतन वसेब के लोग पाकिस्तान को क्या दिते, उनके बदले साको क्या मिले? इतना डीसी कौन है, इतना कमिश्नर कौन है, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जज कौन है, फौजी जनरल कर्नल कौन है, महकमे के सरबराह कौन है, फॉरेन सर्विसेज कहने वास्ते हैं, खजाने के कौन कौन बैठे? क्या साडे बाल गुलाम रहने वास्ते पैदा थे? इन्हें का हक नहीं बढ़ा कि भाई उन्होंने भी अहदे मिले? CSS का कोटा क्यों अलग नहीं रखा मिला? तो ढेर सारे लोग ढेर सारे गालियां मैं अपना कि मैं ढेर टाइम ना गिना खास तौर पे, लेकिन मुबारक भी हैं और असा अपने मीडिया के जरिए, अपने चैनल्स के जरिए और अपने अखबारात के जरिए गाल करने के रास्ते वजन गाल तो रुपई है इनको बंद करेगा। देखी ये ना समझी मेरी मंजिल को जमाने लग से बाहर हुसैन सिंह का आमने ते शायद कौकब सिंह खड़े और सारे सोने से सोनी कंपेयर किते ने सरी मुबारक होवे। सारा हक खावन होण सौखा नहीं, साडे बाल अलावण सिखदे पे। पांधी टुरदा जुल मंजिल मिलनी ओड़क दुए गाल न भूल। पांधी टुरदा जुल इंशाअल्लाह ताला आमण वाला वक्त ये वसेब दे लोगे दे ढेर सारी गुलामी कर दीजिए, सज्जन गुलामी कर दीजिए। इंशाअल्लाह ताला ये वसेब दे लोगे को मान भी मिल से, इख्तियार भी मिल से, शनाख्त भी मिल से, कहीं दा क्यों साडा हक ना खा सकदे। हुण थी फरीदा शादवल मुझा तो ना कर याद वल छोका किसन आबाद वल ए नैना वासे है।